Manipur Public Service Commission thare thara matung sida Manipur Police da khale khala aga police oigre ai wa thok ma amai marakta adu de gem tole adu tole ngai marakta ai se permaculture haidana sai ai no sita nong na kan ai propound tawjari ba kenos farming method hai tare sigi se mu training loi ai se tabak tu ngai marakta da permaculture expert ama aduna sini adu de police oiraga ngasi system se sangure memo ure thole adu here aina ngasi lepisi sangu matam sira leram system manung sira administration hai tare ko in nexus with politicians lairiba lebaksi tumnaba irreversible loiba damage thokpa yaba policies and activities mayam se last term of government aina 2012 batch ne aisi 13 April da pibane thabakse 2016 da topane si matamni da hana ge topa government amani leiramis matamni da ino ugibasi government siga leiriba bureaucrat mayam siga samnaraga moina tawriba miyam da basung lebak siga tawriba amang mayam si yam chawna ugi hai tar aina hana so hana da gi hona lebak no toba aran mayam si yam zat critical weraga dum lai adu fen kang da isu yam chaw bong khang ni maramdi masida hat khuma khulai yaudaba adagi khudum salaba ekoi gelom ngaktani maitei pangan adagi chingmi loinamak yaurabani jati khudum masida hat khriba adagi narrative se kaino se koi khangabani manipur gi wari da khwai gi mamba masung bloodiest thaitaragadi sigi history sigi stage ne asia sigi pochira kanano responsible oirisi na matam da loi khangi myana nomogi average ta ama natraga ani tarame machin gi tawgadagi kapani habse dum taw laigrabane adu sigi pochire kuna masigi pochile ba wathu oidana say for example kanoda manorama killing by 6 months ni manipur cc is tawgise adagi den sanjit rabina killing paraman bazar in the heart of the city neighbor sigi sida irony of the situation haidi koino state assembly see barely 200 meters pukta neighbor la bisina ta news dagi aduga press media me amayo mini manipur gi kaithel ahungi karak cheli balambi khwaidagi busy oiba public na present oiba mafamni adu sibaina khurak hang dagi assembly ru conduct tobugi security lairi ada nupi am miron bi am su ka paga hale aduga ngasai sanjit china mu kai dore ma makhula yaude over power tawrabani ko hamu pharmacy manung kusan gre mai pharmacy manung da kusan laga madu nungmai na kap thore I ma sin gi tawi haidana ma kapaga si haibane ba tawis so sigi pochida tawrisi ekoi da democracy ne di hairaga lengai ba mayam sina usi thoi da ba miyaw gi si incidents aina thaba hanjan basi ai thabak se tawba ngamoi na protest taw when some people came with a request that I get back to the service ado thabak se hanjalaga kai dongam doino si system sida ai thandana kai dongam doino na ai yam kan hai gi so tamni da assurance pigi that support we mapigi amtang kano tawsi thabak se hanjal bio haidana so lebaki yengaga failure oire ko already sanga laiwa ponina si thabak sidi amaronda phagi ne na tapi ko ke ai lungi ai pa masung laiwa ai halaman jingsina mone request ta ni na sanga amuka su yengtho mamang da sangu bud khangna tholak ke ko te myam da sanga yengtho mai pa e phare pa tre phare si thabak sidi joker ne am su tok thok pa ya bani adu joker ne utho asien hai na to amu sangjale thari thaje de ko but aina narcotics si yam chathina kai haitare interest of area ne ba masida pire pira kan sida haure as well tamai myam ubi grid activities myam am haure adu ba haura kan sida manung sangsala kan sida drugs da lermi ba political nexus drug cartel sida sathina negative oye ba aduna masigi consequence ko do da gira manipur si pura catastrophe ne ba ko ji oide se machet huji akoi si drug cartel gi mukut tar ba kanu ne ba leba ne ba manamdi sarkar manung amasung institutions mayam ma drug na karai bo leiraga karai bo cases mayam se manipulate to se mayam open we leira po ne ba so moi gi pesa se kai yo re moi gi control se kai yo re se khangna leira po ne ba aduna manung da leiri sing sai gi drug test scenario ba militants mayam se scenario ba habdi nga sai gi drug la lon bra cartel da yaw si ma pan ri pusalak pasing sine aduga manipur gi popi cartel se ani si ka pulap se samnari ba
aduga sigi samnariba pochida sarkar gi role si kaino haibaneba government ki role si kaino chineba ena thijan basi government ki role cham sawe moina directly participate tawdi haiba yai adubu moina khangjan usanadana leibaneba maramdi thaiba popi mayam se moi khangdana thaba yaroi usalaiba drug mayam se moigi institutions and agencies kaktana to la la ise manipur gi leiba border apoi besi over 5 routes ne ba ladies kano mayam se sang drug kusalak na bagi routes black items mayam sigi routes mayam se only kano sineba men tawra ladies Thengnakhibano sineba rest aduna taba khong lambi mayam ama lady isam samba lambi mayam am lay pura hangdu ga ne ba leise adu itaragadi sigi mayam si already lambi lay ba mayam si thadu ga thamme at the same time ama ga sida so dum kusalak ba du phari mayam sineba sigi pot sima agencies mayam si kai maram gi effectively sarkar na sizina ba ngamji adegi manung da lay ba popi thari ba mayam se akoi district administration lay khongduda state ki administration si salai drabra state control lay drabra thari di pari amani ni habanati thousands and the endless tracks of mountains ne thari si adu itaragadi sigi pochire kana kana no involve to militants mayam si khulai pai ba mayam se kana no suspension of operation da lay ba mayam si involve to adu itaragadi suda lay ba mayam si involve to taragadi suda lay ba lalo mayam se khulai pai ba mayam se kai da lege kana gi custody da lege government custody lay adu itaragadi kai gino government custody da lay se moi khulai pai jara roina khulai thangala government na surrender tawraga rehabilitation program ne moi thamis rehabilitation program moi taragadi moi gi stipend moi gi basics mayam si loina mak pithare ine ba sarkar mathak tagi dui pesa du piraga machinjak thaga turo pira thami ba mi sing do drug cartel kamai yaw be tax kamai khai do no sarkar gi custody de lay ni ko aduga popi field sing sida chatlaga moina pesa khai ba gi moina khulai pai raga ga ko gi evidence se time and again manipur police na thingna lay ra ba ko ne adu itar ga di akhoi gi custody de lay ba mi do na popi field do tax khai re drug la lon ba mayam da gi tax khai re adu itar ga di akhoi gi responsibility se kai no akhoi gi accountability se kai no sarkar ki ada si pochi di kai no akhoi na tolop se pira thama ba loina ma pira ba ne ba masai gi rehabilitate taw duri ba khulai pai ba mayam se adu duna kano khaira lay tar ga ai yari na tro ai yaw di hai ya bra at what cost manipuri loire pura loire ba ne singbai si loina thanna thagre adu lay ba popi tha ba da chenari ba kano mayam se in blocks and blocks of areas da asuki matik maron se su khang da ba sing lang da ba mayam am ne ba maron khang ba mayam am su thai maron khang da ba mayam am su thai ba aduna kai dore border sida gi sangjala ibe influx se opina drive to ne ba maram di laiba expansion an abnormal growth of human population ne ba ku da laiba demographic growth se masi let's call a spet sida adu ada kanoni ka yam politically ngana ba ma thok ta de ba debak ti luk to ra ba ne na tamo laiba pochi drug sena pusalaiba drug ka influx ka laiba relationship se sida state control pura state na yawre suda laiba mayam du moina thadu oga drug ta gi tax kha le popi than tar ga di mo yawre at the same time sona kana population influx se kai dore gi population influx sai paisa sange khwai hambada anoba population ji la ko matam da men power sange mi ama su sange ni ko aduga moidi anoba pham da la ki ne mapangal sondoi ne ba so moi some sort of protection sange ba sigi protection se nga sai gi khulai pai ba mayam sina pip ne aduga salary na kari drug cartel ne manipur sida sigi to ko matam sida halaman sida advice to ko ne ba nang yeng ba ya bu su lo yenge nang politics center to aduga state legislature se dam tang sangaga si taw minus taw lay taragadi lebak si loirani state assembly si kalhongda taragadi pulam loi dore ba assembly dagi clean up taw ya bagi last reformation ne khoi gi ne isa kanjana bagi kanu se room si state assembly da ne adana si sangjal lo na kan convince taw dam ai confidence leite habadi prepare chu oi da ai activist amoin horokani yam ai mamang li hairam da ai area ma yam ai di aseng bagi activist ne ba ai horaga judicial activism as well as ai akoi lebaki mining adigi dams adigi oil mayam si ai sta yam tamu mayam amagi matung ko inaraga ai taibang khang da gai hotnarapa kano background ong khang ne adu dum leibani na sarkar sangaga bole pokhapagi possibility ai prepare sung tong tong di hai tare han sing sina kanna convince tawi changno akoi mayam changdana inge
ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁ 10 ꯌꯔꯁꯁꯤꯗ statistically yam pairam me han mayam sida habadi akoida laiba over the period of time akoida gradually lakriba akoida demographic imbalance sigi influx crisis nga singarang gi nateba masi decades sang na lakhiba potneba asi pochin nainaraga han mayam ama leirame lerim masina nang jangse lo aduga si pochi di sob tawta taraga di yar roi haidana kanna convince tawi tawbusidagi yenga se na tawraga family ke gram mayam su tanare ro masi sang dum ahum se lo pilar ahum se yeng thoasi